rukom shibenta ka jing thmu ban Sdang no ka rukom brat niut ha Sor Jowai kat kom ka juk jing start science ni ka scientific method da ka jing penya khlat iki niut baji bat ki niut bar khiang nala ki rim bayeng ni ka si UMLA ka Jowai wailat biki shilla ulas Sdang ban sami jaka the niut plastic ni ki bins shek dorbash nong mapher ha Jowai bakun thop ki jaka plang niut borong blue na ka banta ban plang iki niut balong bar khiang bat ki jaka pelang niut ki brong jerngam ban pelang ki niut balong ji ya ka ni jing sa mi ki jaka the niut ha ka jing lang ka bar penong ha chot ku auditorium Jowai ha ka ba ki dorbash nong bamarjan kilawan shim na ka te jaka kat ba sha ki we bat ki dorbash nong ka jing sam kan nang ya ha ki sngi ban nong ban ha ka bai dei ban penduna ki jing khap nya wailat mi ki shilla ulai thu ba ka municipal board ka pan kre ru ban stal ti ya ki chat nawa nang ba ka ban mi hakmat DC office na lor ban wan ra ki we pat ki roi ki par ha po ka snong Jowai ki we pat ki ba ajik kiran ha ka ne sngi ki kan to yo chairman ka Jowai municipal board uf war ba pyllang do wa hech nong chut wa khu hadin ki jing jian ni de kham tam ye ka te ka lan fil ni jan kam ra TPP adu ne ka sngi ya ka ni ki jing no achep he jing to ai ti thau ba rim I ba to hamak ka jai I de sange no na ka te de ba hadin ka tu agreement ba de be chemi de be tai ba le ba nai te de kut ka tu su tarik te I le kam de ya ba ji kam de rai tu agreement I de sange tu jing no achep ai ti hamak ka jai I kam man ka te de no ni chawin ka sai ko de identify le ne ben ta wo pen man ya ka kam ka permanent landfill yang ka Jowai mas pun te de I ka survey de chong ka task force committee ko em ya ki department bu pher ko de ya ka jing ya ka green signal na kalian yang ki na do ka forest ka agriculture ka PHE kam ter bu em po task force committee de gi report yang ki de pa cha Shillong de pediang ni ya ka ni ka thau ko man mo kam permanent landfill yok ka Jowai mas henry yo ka le kham bon chu te hejing ito wa ka minister trade yung ine dang hani tiyaw de sanction ni yang ni minister trade yung I ko so pa san ko ko wa jan honu December dan ni pan bai chief minister ni ba wa chief minister ong wa dangawan wa wai bo no rem ya ka ni minister trade yung I ko ra chna ta ya PWB kampau ko pun suk ya ka nang chong chong yang Sor Jowai yung I ko wa de yoi kam man kat ni de man Sor Jowai yung I mu khania te bon de ki office ko dang chong wai ki wa ngi tip statement ko bi nei da wo mi athau wo tnai permanent office ni bo Jowai ko da du lai ki bi ton ti jangai ni Sor Jowai henry dei jing em yo ko minister triat yo I wan na hai ta chi thau bon ko pun su ya ki nang chong chong hai ni bo Sor Jowai ki ni te jo I por le nei benta wo is ki traffic yong ka Sor Jowai yo I de yo I de yo sanction ni ya uni bypass na kle terchi wo panek ya kanika yang ke ni triyo ya woni le de yo sanction ni ke sanction go yo I por kam kan dip ha nya pro de put tendar ni te dang min dang ya klam mo engineer dak kali orang slem mo walot pi tu kre khana ya na to walot men to de em company go nan arna chho de yo tu sorok to ti le slem de yo ti ustang ma go kre de yo ti de jing em yo ti le ka jing khnya ya ni traffic wa em bo Jowai ke ni le penduna ke cibut wirak yang itu sub yang lain wan ini po Sor Jowai ni tadang em chok cibut kita to i project du he kat tu kat ni du kwa we share ni te dang em chok cibut ni project ki wa yuluti da yo na ka lat ko da we share lang ni te kam on ni ho he jing lai ni kau bru dang te me mieu dang mieu pun to mieu pun biang tang jing tu mu yo ti dang lo ni ka henry nga kre chutam yultio wa pi mb ke jing ya cha chrup udang ye kre lang ye chrup wo pen or lang ni wo pen mani ye ke Jowai Sor Jowai wi du sor wo pho wo phe do roi wo pa chu sai tengah ko ada pengrong yang kelam nga te step da pem yang